Il-Mellieħa Holiday Center magħruf bħala id-Danish Village nida proġett ġdid ta' pannelli solari li mistennija jipproduċu aktar minn 40% tal-konsum annwali tal-elettriku tal-post ta' akkomodazzjoni kollettiva. B'kollox dan l-investiment privat ta' enerġija rinnovabbli laħħaq il-1,000,000 euro. Il-faċilità solari li qed tkopri 10,000 metru kwadru ta' art għandha l-kapaċità totali ta' 830 kW peak u mistennija tiġġenera madwar 1,286,500 kW fis-sija ta' enerġija nadifa fis-sena. B'hekk se tnaqqas b'588 tunnellata ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju kull sena. Iċ-Chairman ta' DFF Malta Holding Limited Peter Nisbet stqar kif dan il-proġett se jkun ta' benefiċċju kemm għall Mellieħa Holiday Complex kif ukoll għall-ambjent Malti ġenerali. We have built this project because we wanted to underline that sustainability and a good tourist industry is very important. In fact, I like the idea of that we are sustainable and delivering a better world, a better planet to the children to our children than we ourselves has started it up. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Miriam Dalli farħet l-inizjattiva privata bħala eżempju ċar ta' investiment fis-sostenibilità. Huwa pożittiv li aktar entitajiet, din id-darba din nitkellmu dwar entità fis-settur turistiku, qegħdin jaraw li jinvestu fis-sostenibilità. Din id-darba din nitkellmu dwar investiment b'saħħtu fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli b'ħarsien totali lejn l-ambjent fejn hawn dan il-proġett għaliex huwa proġett ukoll li mhux qed jagħmel ħsara lill-art li qiegħed fuqu. U ma daw it-tip ta' investimenti li ser inkomplu ninċentivaw għaliex irridu wkoll li l-industrija, li l-intrapriżi ikunu parti mill-tranzizzjoni ambjentali.